Hi ma'am, ngasi question na yengzi 2025 ki si jel hang question ni question na je kaya ma'am na live ni yengzi ko question na si masi question na si preparation amna tawdri ba beginner amna jo hot pa ba question ni ye ngasi ma'am je question na ma'am to muning bio masi na je ai samlam na to haye ko manipuri da ko e ko ba mi malai b ko ba mi malai e matom na thabak su matam da 15 days sangi b matom na thabak su batara ga di 20 days sangi Houzik Babani se kedawi hai matamda if they collaborate and work together 4 days makoi se min mari ni punna thabuk suminare masi makha tabada part fraction the work will still remain haibani thabak se kedawba kayam yan walige min mari ni matungda masi fraction hayu haibani ko lakshi mayam houzik sidalai basida mi ani ne khoin oi ahamada a kauba mi am laire b kauba mi am laire a matom na thabuk subata ragadi 15 days sangi B matom thabak suba taraga na tuni de sangi ko thabak sa koi na kai thabak na matam na lowning ma thabak low ba yai ba khamra koi ki low subu ba yai yum subu ba yai ko phi tu boi ba yai ko hojik thabak sa jik numai ni bek hojik ame ki lokshla jik mayam ko let's say ji enga jiu basket sa bane khal jik ko somna ji enga jiu sida 15 haiba number lei 20 haiba level number lei ba ko thabak sa koi low matam da kai thabak low na khwai ki numai ni hai matam thabak se kayam sauba thabak low ji hai matam da number ma hayo 15 na su amasung 20 na divide to ya number ani mang divide to ya number di masing thingam na like 60 lay 120 lay 180 lay tra adu kwai ke people nwai bane ko madu kana no ani ji LCM ne ko je ani mak LCM kya tabne je ngoto LCM 60 ta bani LCM je yam thune second ahum mari puto ko ya bagi niyom yam lay adu matang sab da haira ke ko je hausik se piri ba 60 ya base akoina ke dama tam da masi je LCM ni kana gi hai matam da 15 amasung 20 gi LCM ni ko hauji ai makha tara ki mayam yengji hauji aina sida igada subject mayam masini 60 basket masina size of the work le rabani 60 basket se samatam na 15 days sange nong basket kya kya sabno unitary method ni 60 divided by 15 kya na 4 tatra yamna samna samain hai bi ai 15 4 ja kya no 60 somna ko yengji 20 3 ja 60 ni nong ma da khoi na thabak subudani ko question kari hari matam na machine yaji ko a ne b ne mabani ase a ne amasung b ne mabani na numit mari ni punna thabak suminare nong ma da thabak yam subano mahang na basket mari sabani mahang na basket ahum sadra nong ma da basket tare tare sadra numit mari ni de thabak yam to gre matam da basket tare tare to numit mari ni da 7 4 20 thabak to gre natra how much has been done so far haibada thabak yam to gre hai matam da 7 4 28 natra sa sagrab ni ko si fraction da hai sem yam fraction hai hai taragadi how much has been done haibas in tal fraction da we can express like what is the total work 60 basiani how much has been done 7 4 ja 28 masi 4 divide to ba yai masi kya ta apna 15 ta bani hangi ba question de how much still remain haibani thabak se kayam wala uri haibani ko maramaduna answer is how much still remain hairabina sumna jeng ba yai thabak se tara manga to goda bada tareti thabak loisin grabani kyam wali bino 15 minus 7 8 wala udra thabak punna tara manga leire khalaji masida tarir masubul loi gare 15 minus 7 kya no ai natra masi tare answer haibadi kya ta ban sai ta taragadi option number 3 taradra maya masti piriba I be 15 have say masi kashinate ko masi 1 haibadi akuni fraction whole work oidrana masida how much has been done do 7 by 15 natra minus 7 by 15 ni masi ko whole akanda kya ta bana mitam da I be 15 ta dro ta base masi ko 1 dagi minus to bose asuna to de asuna to rosi abani 15 manung da 7 sat khara bane ba kyam ne mori ba di 15 minus 7 8 masi ne ko pare masi oine question mesel ware athak next amuk numit amadamo question amuk puraga mayam tainasi ko